Bat kabaron bor tam Chong Jesus Christ. Tihani kapor na play ya ki perlok berjor bala berlenang kapor minta. Ibhir kuncu na play kerteng ke krau kabaron bor tam Chong Jesus Christ. Tihani kapor khidmat dan ya arti bentar pengakwa ini boleh cumut na tim Chong play. Pagkata tulong ibenta ke bakham curong tanaga gospel Yohanes no balai dekat beningkong do ar kuwe kumcuru na renong ke basau kat beningkong do sau kuah gospel Yohanes no balai dekat beningkong do ar kuwe edu ingi sipangata cingi kendu ujung Jesus Christ bat Nikodemus kumcuru na renong ke basau pat peningkong ada besar kuah itu ini gaji kedua ujung Jesus Christ pan bat kanong Samaria tingnya pilih cuma katu kat ni kanong pilih ini dekat amat lajrong di nasib katu kat ni bentar kiba kam dan kam rengat kuah tapi yo por ni pilih ai caksa susu ipi suami kan sedang kuah kanong pilih kini kowe don Gabriel kini Gabriel Kabaya kendu ko Jisu berbagai cingim ke congki karne kuncu. Nong dan saya sin om don Gabriel kane Gabriel. Kabah lai kendu ko Jisu bagai cingim ke congki kam simlah lah. Benyo kane ka arti ki bentang sebab kecing kendu ko Jisu beraran Gabriel. Cing kendu ko Jisu beraran Gabriel. Pendam suah ha cing duai. Ainu kupang ini kapor hanya keklip mat. Kalau kapor keluar kentang, kepamehi dan kapor pada kecing start congme. Mepenlok ya kan, mengingin rum kumni iwe, menyesal, berbenyeslok agak tim congme. Try iwe baru badan hanya kapor kebigo snow yang aku paham Kimwan lagi kimboy kupang hanya kapor. Tang ko sucar khat ready de kecing start congme kapla peniat bet kupabe kecing mucongi iwe piwe bangin ya long lang kune menedon bentalang hani kecing sekli kupati namar takada kupabe itu kurku lengba hani kapor kupabe yangan kong kupayang kupabe uncu yangi iwe piwe ngalong kuduna habaro kilian pendap kupabe kecing duna keconga ai bamame hi menyo burong nah ini kapur. Kini baru apa kita ujung Jisu kedua. Amin. Jisu bat armut Gabriel. Kapan engkau nyepet kiai kini Gabriel. Kiai kini Gabriel. Hagalono kebalai ni iu Jisu uya kendu bat Gabriel bakateng Nikodemus. Nikodemus udai Farisi. Nakin rio hajar mut Farisi badan kapor ujung Jesus Christ ude kuwe na pencongki. Berbawa kentin Farisi kamu mut kita di belakang kerempang ilade. Kita di belakang nyepher ilade. Nanti kita di bom yak lesu bat kiwe. Kiwe kim yak lesu bat kiwe kini kita di rio kiba yo burong hah ka imlang kesalang. Ni benta namar ngelioi ki film Jisu ban ngelioi kani katai ni apuli ke Bible ngelioi ki kum kita ki pasnio Farisi mereka por ki Jisu ki ki brio ki ba no gawe kalian ki ba social standard cuki kalakio ha ani kata kar komlong ki ki lang salang ki ki bayo burong ha badon burong si ketin lam kum teman pesan Nani kum pastor ha kabalang ini kisingi kubentar. Kideyu tiba hikai ya ki an hipai kenong balai bersipo. Kideyu kino hikai an. Kidei ki brio ki bala ban hikai ha berdep hai ka an ki banang ha ban hikai ban bala ban bat ki hukum ya ki an hikanun bala ban le sipun ki bentar. Kidei ki ki brio bala pan kerpang le desa kata kakam. Nantar ki donu ya ka bentar ha jing singsar kada. Bipa yang nong harga gulungan kepala dapat peningkong Jisu, Nikodemus nong sisar jong kiciu,
Hoi hakapo jung Jisu kade ke himarum ke ba sensare kare Israel bade kapo hakapo jung Jisu hanre kade kare Israel kini ke himarum haju ai boru katu kane kini ke Farisi makin sensar makin don bo hala kacong kebenta kacong ki namar tak ada kunong pai ba asu kini beri kemudian gurom hadu ata kayak kini kanong Samaria apa kunong ke besar hangnong besar apa kunong Samaria baik hak kuli kadena tak kasnong shikat bagatan rai kacongki kadena kacai Ephraim bermanase kadena kacai Israel kikun jong Joseph hikmah kikun jong Joseph kiba uni Jacob ru ula kentang iki bakin long cai Israel pada bipule hak history jong Israel ki kis ia nunong kabakhat nyo pinsyam bakadon kata kacing hiar ma jong kini kinong Syria mendapat lihat ma kiring merau ibu babun kiring Israel bentuk lang ya kini kicai Manase berkinong Ephraim benak kacai hari hakta kacing ring merau long badan lu katuan ik biasong na ahta kubumsa ring merau kita kinong Syria kisong lang na ahta kadon kacing song hakle hapdeng joki apa bisa ya kini kadon kacing song hakle hapdeng joki kinong Syria berkini kinong Israel benak kacai Ephraim bermanase kadon kacing song hakle Om tak kacing song kakle, hari kacing mani blay kelak kelak lah. Ya uji huban, bo blay bang syakri mengi mentaru, kisakri ya ki blay coki nong Syria kisakri. Namar tak kadang kini kiciu ki isi bahan, ki ken bom kuat bahan, ya kini kinong Samaria. Tetapi pet yang tu kalau nong kaba, lain nakali laya, pet yang kimak coki sedir, pet yang mak coki sedir. Pinju iba hagapor jong Jisu. Iba lebih baik nong tapi kuat pelik nani nampak Judea Syah Galilea habiat yang bayar ke Samaria lebih saya mak sedih habiat yang bayar ke Samaria hari pun kiciupan sahabat niat ngakuat penyu yang ini pun kiciupan namar bagi ken bongkut yang nong Samaria namar kita itu isong kakle ilet nuh bagi ilet na Judea Syah Galilea Syah Judea kicu ya keleng sawo itu kalian tiga kamu cenai datang banlai nata Henry Jisu pat ya kena na Samaria balai nomor 2 banyak bendu ya kani kepriu kani kebongkuat kani kepriu pada hipet susu aga nono kapasam kat kepriu ini bakani kepriu kalek tong ha kapor kapak riu beci sangap ha dia kakalan dia tambah sangap ha kakek por jongi bekicu ke per ha ngi ken ar beci menit hadu kan ar beci menit sisi ni ken udah hari kicu pat si kena ki ken kapor ni singi bat ha kapor sep singi pat ki ken bakak singi jongi kalakut tang udah lada kapang riu beci bagi paring to riu kenta mud hak riu kenta jong kicu kemudian kumbah pengkelas kebaci jongi pada kemudian kan arbenci siteng sengi ha por jongi tiga ni ke priu kali tunggu berdipuli bah bisa pakai marwe hak por riu beci lele hak por kan arbenci men sengi berpite pak hak cakap jong Jisus di sini sel kacing shit haru ata kapun pau bawe pakata kalong bakani ke priu kalong kala syak entai Kibrio kapor kikithe kapor jong Jisu kisitong kapor men step lani kapor janir bakade bacakai itu khana coki kaci kendu perlok coki hari kane kabrio per marwe hi kale hakapor siteng singi kapong dan manuru bale namar kade kabrio kepala syak kentai bengi balai puli ngitip balai syak kentai kade kabrio kepala se hasnong hab omwat culek sup berkatu kabrio Wajud yang kena apa kata kebriu. Nama kalau kebriu kebombit, kalau kebriu kebacak dia. Cing solusi kena kebriu itu perbarangnya. Ino Samaria kini kebriu belasak kentai dari kene pat ha ki belasak kentai itu kasak kentai. Ha ka belasak kentai itu kasak kentai. Bekat lu kene kebriu bekar kakiar yang kebriu pat kebriu. Tenyo kini hani aku kebriu Jisu itu ndo. Nen kau Nikodemus Paat ni kepriu.
Kalau ada tahu skill cuma cikim apa pengat dia. Ada tahu skill cuma cikim cukup ni. Maka saya mak babha setrai bersniu Matrai ni kini mas bayo cakap cerong babha Balada hatrai bersniu hatrai kini kebriu bayo cakap apa hatrai do. Bersniu do, kebaca clear do, dan su kebapop kum maka Balesir nak pilih lagi hangu idol. Saya ingin kot kecing ha kat Nicodemus. Ini lah saya ingin hiar kecing sniu kat kani beliau. Ingin idol hapdeng macam ini. Ingin idol hapdeng macam ini. Saya ingin ha kat Nicodemus. Lan ingin sniu rukat uni henrei ka ke bangapa on pi kalong kani. Jisu wa ni kendu. Ya Nicodemus bos mohok lan ya kani beliau bos ngopo. Nyepe Jisu makan saya. Kaya na jinglong pucuk Nicodemus. Nicodemus namar pulong Farisi. Udang niya kata kabaong kacing snow hok haladi. Kacing snow hok haladi kahok balay namar usnow wa ulala banle lut ban pendep lut yakian ki hukum. Matara usnow kumba ula biak lut ula snow dap ula snow hun ula snow pura ha. Ula snow pura. Nado sang senam gini Farisi senam hidup kendian. Nado sang senam kelade pemalan det ikian kikanun kitana. Berlong Farisi. Kalai senam kelade ken rangba kita Farisi. Kalai senam ingin ken kena rela buat berlong Farisi sang senam kelade berlak lu ikian kikanun. Kalai senam lele kelade berlong rangba. Kecintip ikian kikanun kelade benang lu bandip ikini ikian. Ini nado karukom lek karukom pom karukom yan karukom yang kecoki kelade berbiak nadang sedang. Di berbiak sedang pergi pulih Matius nombor 4 dekat basan kum kini nilai kum kini mas lek ada kita kini kai an sideng kita kicas senduk hangde kicas senduk hangde kicas congki sideng kicas senduk hangde ong pilak dari hangde berunjur hangde sideng berkata senduk kisi tap ek di khot Bible di khot an hangda mutkat Farisi benang hek senduk kata benang hek ketan kat nang kata benang hek ketan Henry itu punya ni kau dimasuk di beliau ubeladan kita kecil semudap kecil semua pas mobiang teh balai nama ulang pendap nun ada sedang teh lalu kupu kena sama urus pakuan justru malah lelun ada sedang kan ulesi undansu kan ini kau periupan kesutu bakalong kenompok kasutu bakal along ke belasyak kentai kakian na kiwe kibreu bakamdan kecil semuhun pipe pipuli ngasyam kawai kapakta bahanga kalong bakamdan kecil semuhun namar balai kekenti na we breu so we breu no we breu so we breu sanmut ki tengah padon ong Jisu uni bapasong mentar unde tengah jumpa mukapi kapeni kata kacing lio kadon cuma kacing kwa ban semuhun Kenang berkat hau nu way unai jihun yang hau nu way kan unai jihun yang ya rap yang tak. Iba pelipat na way su way kenti. Mereka yo jihun. Kuwi parah. Buan angin ilong tanim don semua kecing semua hun. Ngem don kecing semua hun. Ani kebriu kam don kecing semua hun. Kenti no way. Iya kapor chung Jisui kikente la sampai pok ha. Kador kecongki kerkumlong kecongki kasong bai hau tengah. Wat asi sekeri mentah kiri muslim mentah kibriu ki kenthe ki namlong kumta. Ki tengah ki kenthe tada le bham serang la bham la sliu serang la sliu. Kani bapli gade tang kum kata. Kabasya penwan ya ya kecing semuhun. Mereka pat kami yo. PR yang kecing per, yang kini. Sakoi pat kecing per trek kini. Menengi ibu ni kini bos ulong ko biang hari kini keblong pesniu hari mentapa menengi ibu yang sakoi kecing per. Bakta kalau ko ni kini bos asmuhun biang hala kacung kata kacing. Kahok kecungku kepada hukum kecing pendep ya hukum. Regi ipat kanepat kadap tang da kecing bom semuhun sudah. Tang da kecing seliang. Tang da kecing Lesi don bring chong pin budon kani kopol. Semua kum Nicodemus. Lesi pisngo nga ngalabian.
ngalala ban le kaning ngalala ban I kaning ngalala ban puli ka tin chu ple ngalala ban le jesek man ba ple ka jing khangi mani ngalala ban ngadong sedang dan su ka biang kat manga si bisno kumta hane ka po hane kan ong pi da pi biang kat no kan nurut kampat biang ka kupuar ka pasnya kolong tapi sngo kumuni ko di masu tapi sngo biang kat no kan nurut kampat biang parah kampat biang isinan pengcong pi pat balong kum kane ka kenthei masmo sliang ba chung idon wi chwai iba ithau halo kane tak tin chung ga ong ne langai ngalaya sakma bun snap jing suk jing hun ban syat kat banganan mat nang mut ki batiang kun ban hadir ki kelah thang tadi di arti ni ki kai lain lagi jing thok jing pan reka pas sunrise pelani ka penkren bakniat yang ni kente lesi karo jing pom suhun jing semua sliang jing pom semudap kawat kadang berkat haum ni berkat jing semua bha perthe berkat ha kacing auria kan ajing hun ik mensir bicongka rekan bakadang mat kadang di kana kata kana kelak thang sidon brincong hit busmo uta don brincong hit busmo nga te nga syak entai nga te nga long su bombet ne nga long su tong bobet esi dengan don ko kubur babhan ka jong hit labi hap kat nuru pimpat ngai nakati bodan bor jomple pihak kat nuru pimpat ngai nakati kabodan bor jomple kai ko kubur jong Jisu pada kini ki an bud bre penekong kalau ne nengkong yo Nikodemus Jisu Nikodemus puli wan hapor men balai wan hapor men balai wan menski wan hakapor sitek met hatu ngap wan menski mensai hare don ki baong imat le si ubun kam hakapor menski hare nga khamno ka jingmun chukhat chunga ka khamno imat usno le rai ban wan menski deyo kiwe ki no dur le lang Jisu nomor Jisu kapor ka chupo ki de belasa kentai Jisu khamtam ka Farisi yo kiwe pat di Farisi ki bangalek ku Jisu kamlong kata namar ta kada wan hakapor men namar usno le rai baar pat wan hakapor men tu bale wan le yu wan man ta ka jing scam ke la kini ke baro ki bangale la biak ne Jisu bangayo rum syagi hima ki bene yang jing scam ma la ne nang don ne ka banga empat la Reu Jisu panai kenap bahwa Jisu nama nu Jisu de blai juni bangayo jing kai kumno ban keren la ne bene slok tentang boong tinuwe tentang personal evangelism utip kumno berkeren yano utip kumno berkeren utip yano berkeren utip yano berkeren ka baca tentang ni pat tentang imna yang bangi de berkeren jam ni keren yang bangi de berkeren berkeren jam Reu Jisu utip uklam hanya uklam yu supaya be wang ni ke pas mede ban kapas ya me kapas me syayong ni ke mas kumno Jisu ngau la temen nang rubiang sepok kami Jisu mede ban kapas naka penau Mesir Jisu dan kita kebuar ong kita kai ke pemulung ni mut empat biang Nikodemus mela penlek kadno kadnur mela empat hukum kadno kadnur kampat biang Nikodemus nomor balai mela empat canai iki ngitip ki menta Jakob nang baa dekat basbo ong nu baladani la empat rius pak kasau li kita hukum nalor hukum dalam empat baru na kita ni cintu dah iwe ong Jakob la cintu belum berunggal iwe brio belakang jadi pertemu balapan canai yang hukum. Mana tahu Jisu tip deh. Kau ni kena masuk sorong kanu ukius ong kanu snow bangate kan atau dan show kan apa biang dan show. Dosu sorong pek boy kiwe mau ni tip deh begini Farisi kita po hai kiwe.
papi pilih kenong pop. Kapala asyik balong ni balong puntai ko ayu. Dan pilih papi hap tak kesengiu jong pi. Hangar hap balik sum balik sat. Ikan bongko jangan kata. Keskopen po ai kiwe. Kibri kinong pop beli nak ki ibu teh kilon prisi. Kila kiu sedih kila marah surut balik. Nomor idon yang pakai ciperam. Yang ciperam. Lalu Jisu ang mes ngohok kan balur kampat biang ni kedung mas. Kampat biang. Memang pankot. Hebrew nang si Paul bab nang kong hadu pasal ong hukum lele kadai tang sengil. Nitip pentang. Rom nang si Paul pasal o Jisu ang ha kucu rumah tiar sumbasan hanyo bilang pilih di khot. Kampat biang. Nang tada penpat ini ke priu. Jisu kakap keren. Kawan kara icong kiu kali tong umbet. Jisu tip teh ha kapuar shiteng sing dei ban syong hang ta hawa uap ya ka. Sapa itu mak harane. Na ngasih tenak kan ngasih tenak ke tin jong ble. Uniko di mos wat mau Jisu. Andre ya kan ke beriu kuno bawa. Wa Jisu ya kan ke beriu. Uniko di mos ni mau balik berkeli bertau Jisu. Hari kan ke beriu pat kamtip kesulit tong Hari kamu berkat bahak kata sidang sini kecingin mucoka kan kelak. Kai kendu penong penim mucoka. Kamu tidak beli. Dah bapak katong mengajong ke Jisu buang nang teh keren nang macam ai se. Gumno me uciu papan nang akan semarang. Beli teh siap. Nada patip wong Jisu. Itu tu Jisu bahkan ni ke beri kasihan. Kamu dan cinghun, uang kamu dapat tim dapat pan dapat. Ujitlah ai pakau kepada pada tadi nak pan seliang su. Amen. Itu tu Jisu makan yang kapriu kayu kasliang. Bau terwai kai tak kau kepada Presiden beri jong hiu dan kami dia kata kau kepada. Pendap kuri jong atrai kini kapur lesip kau unduai. Kutra pendap kuri conga ai nang ta ko kubaim lala ngadi nakaman siang su ta beri penakong kampat pekang kung balong Nikodemus wong ne kuno ngan kampat ya nga kani ka beri ruang ko kenang ramela nai nga kata ko ai se nga ngandi nakaman dan kamu wadong su kana pekat datang kejado Jisu keren kencang kae kani ko kubaim dan sibun kebaik kebaki. Henry kalau man tahu ya kan, kapan kong tahu ya kan cipim, ya kan cipim. Baat tahu ya musim keput kebaik. Kebalan tahu ya kan cinghun, kaman sim buat siang su, pin siang su. Cingwai sam nong belak sam berperangan kulit di dekat. Cingwai sam nong belak sam nong belak sam berperangan kulit. Atomat batuk mi utrai ulong babha suk tau briu usanya kabai betul atomat batuk mi utrai ulong babha nak manusia sedang temsikai itu sini kena sekali em like honey in the rock sweet honey in the rock kirwana oh this and see oh mati utrai ulong batyang kata kecil cantik. Para orang pi ada pimpat mat, ada pimpat yo mat di utrai kecil cantik pan ni kapur. Ai nak kendak pendap ya kekuri conga kendak dan ai pi. Tekno berkam ni berbagi lek jika ia belak lek kalau ni. Sawan sono. Kemudian kau mesti kaya berlomba kebang laong dengan pandang sisi. Lapi kiu kat lukat musite kampat biang pi pakai belum cikima cumple. Karena biar kat lukat musite pim cengai naga ti badan bor cumple. Naga ti badan bor cumple. Lapi semua sorongkan nuk semua biangkan nukan nuru. Tapi baik pim jor pim lak pelong cenai. Dan kami Yesus Kristus. Ladapi hiarkan orang nulis Yesus mentai pi amat nuan jesen sungat ema Yesus Kristus. Wan wa ipi kuwa ya kan itu. Bawa ya kan itu. Apa dapat bercingkai. Kamper
La si teknik biwa Jisu kumawat ni kini mas. Kamper la si tek sengi. Kum kani kebriu nong Samaria. Ladil ha kanu kapor kalam dei mentah kamper. Kamper pada. Lapi ong atrai ai pendap ni kamper. Ha kanu kapor Jisu. Glory kamper nong bepi. Ha kanu cakap kamper. Jisu ucan. Kapan kami ngai kalong banga bangi ngin nganong simsu kapor ni dengan su ai buat kendian dan kami ngai tang daga cingeng i baru par baru studi sini ila ai katakan cinghikai bos temat ha lor ni balai daga cingeng om daga cipendep ko namar penengkong iong ke cingeng kapele cimut hau ble ka hukum pan hau pri cingeng kapele cimut hau ble ka hukum pan hau pri ba cingeng ka ai burong yu ble ka hukum pan ka ai burong yu pri balai pan cingeng itu smorit ka hukum pan ka sarong senang ha ini idukhat ng ai pi Filipino balai ka rio du khandai Efesus nomor R beras pakai tang dengan cingeng tu blame maka ini yang lang yang por mata yang lang ni duai nantai pramget bulan deng kamet kum koi kum kia duai kong nantai kum thei lebina blame ai i kamet kum koi kum kia duai nantai thirit unjuk bulan lang ni por bengi nantai chong i unjuk duai walau nuntai para mengai kue sedang beli joki bersate sakum ha cukup soi cung pomat mau lesing dan beli joki bulan deng kacing bom smohun kacing em joki beli ai dari ko baik ini yang lain kue dah bila dua lang umpa pintin coba bila beli kacing dua lang kue kebalang dua lang beli coba tu ini dua lang hilang semua. Anu